budget abrang pen non isa ke break lasi modak song ke doan ke thekeri ke doan tuma phan karbi bachal dia song pen chenglok belek ka song lapen nang itu media tu mata hang lo lapen ke karbi angong ke thekeri tu mata hang lo halang tu malama pen RDPC ile tu MP Omor Singh Tiswa ke hai bang ke central abachara utha PPC itu alle longi ma ye itu kacu tikiara tu kopi award sai longi ma lahaya utha angkon pen ke juda lam pen ana lam lang MP ke hai than la sile tu minglong asu non ke longi bang ke ile tu mon hokpon lor tangka johang long padimabe sita 125 successful amendment dolo pulong tele tum phan ke article 280 pen hokpon lor pen rong rup apecheng thurjia phan traditional village development council itum sengelo koda si direct tangkanang le gadang nang le lo pulong tele tum towar pen chenglo nane char sem ke dam towar nane ke rong ke hem ke dam towar nane ke thiri dam towar nane ke lukshmona mondir ke dam towar pen chenglo hala dak ilitum jong se sel head group tum phan sarpi mara tum phan bangke bangko tum phan pine arumpi kapangreng lapen wo kapangreng hanwe kapangreng babuka kapangreng lai tame am thang jong jung aking ka charjap je phan awar sai tame hoda pen tangka chuhang pen lahaya sang ding claim kono sapini nun bahnia tumke ye 125th schedule amendment nang ni la 125 successful amendment long te alle ki long ji ke rong asor lage mane atuliram rong hang mane Omor Singh Tiso mane Dor Singh rong hang bita sing leng le ki long ji ke tim gar ba ke long ji ki la ke rong asor long si tangka ta leji rong asor si pipia sang deng claim mi mahala tum si ki thik pen si hala dak sang deng ta la tum claim ponji la si hola so ke tum ningarong nang ji di artikel 280 pen itu tangka jo hang la so to wara bang ile tum nang 2 kilo la pen tum hang long ko la pen ke ile tum la so jong si implemented pulong te ko implement back ko itu na implement nang ji pulo la si la so 2011 UPDS to malamdon ka cheto la pen 2021 central government state government na malamdon ka cheto song trop helikera song tu hala takta na tumda pulo je article 280 pen itu ban angka ke thap sa pulo along itu mana ka chohang abar sai na pinangji la nirtum rong ru paching thura phan asila so article 280 pen tangga poisa chohang dun abar sai long so sir la advantage asam long bun itu karbengong bun rupi andi duji la pen ko la ke ilitum chingwai nang lang da yong silitum industry do lo pulong te dakte worenga war sai tum karbe autonomous council pen si ko an dake mane ki thia dim si tum fill up nang ji mane retirement dim si fill up ni akimia post sanction ke tum kompi la loklong ke tum ke thekeri tum ke nang bat pi so jaga tum dake post graduate tum da to pe graduate ke koiru ya son lo lahai tum bhanjong si tum BA pass ta to pe bachelor of engineering pass ta do lo asi lahai yong si ile tum lahai asaing deng yong si pichun jong ji pichun nang ji plong de worenga war sai ki thurmi tum phan ipi ka pijir la so saing deng pichun ji plong de tum dang industry du na industry do lo plong de bachar karbiang long na tum chin na ko chu covid a honni pilok 14000 amni to bhani likar jama to namas council pen ke cheng si ke suri phopho la so phi ko suri pli la so phi suri ke thom la ben suri hinini last ke suri sisini li ki pick up pijira record non ta council computer long si dola la si bang suri 14000 plus amne atum hong ka chongda dam hem ka chingwa ye phan tangka poise ka dore jo lockdown ho aso ke rab na record ateng te idum karbiang long west karbiang long pangu pet suri krepli abad do abang puang phitum ke hong se chongda hala daka chongda na lo chongda du Bangalore Maharashtra Gujarat lapen West Bengal pada chongda pula industry long chongda du po mane ke shopping mall long chongda du po mane ke hala ane industry long la son getmen do dun po
la penang parda mele tum yong se dak yong se la hai industry nang bilo pulong tel tum ta dak ta boreng war sai say for example on solar da project nang bi pen huda kara tum ki ake joy pen dak solar light che thodono plus in dak atum ke third gate fourth gate atum ke bang suri si so se abang fuang phe tum de dak boreng war sai long dum pulo kel tum dak chong da dum long la so ke reng ja war sai long la se industry dolo pulong te ele tum bang ke dak adim ta nang develop ko nang ching thur po la penang parda me boreng war sai ta dak ele tum plan chi long ko choko last question hilang tolong election apa kan itu konsel mas nangi ko ya sampai nangi na la election de sila kebela hoi Kala rakela wildlife sanctuary long ke la ke Supreme Court order do Supreme Court order do je la ke niligali office chini hai je wildlife sanctuary long jong se mane hem ki kim sai chuti ki pulong te la ke DFO tum eviction nagi forest department eviction se lo pulong te lang tum si DFO tum si forest department tum si bore awar sai dalang tum dam na sakul gopni de na choko